INP Mizo channel clear tu te in zain Sipai le vek ule kan channel lo clear thina wangin kan lawm don tumpo Myanmar ram chung boina kal zel kan clear ho lenga abikin international politics nena in nam noi lam kan thur chhode big don nia ram le me puita na nun na hlan tu kum som pakomi athita avoi khat vot thlak ve na ani angin nula mia tui khain chuan tun tu mi pui kong zona tel turin Myanmar official capital ni pi do apan ve ta a van doi thak takin police pakhat chuan silai mutak rabar ni lo mangin henula hi alua tak alo ka fu hlo maya ni khwa hrilovin atlunga la ni som chung te meu ICU life support an pek noen February ni som pakwa sang ni le som ni pakhat zirtop ni khan mia tui hi aboral ta ni henula hi tun tu Myanmar ram zalen na sual tu mi puizinga nun na chan hmasaber ani ta ni hi nul huai sen mia tui khain thamong takin cholang che Myanmar rama iming adai to ngai lovang mang tha le voin February ni som pako chuna po Rangoon Mandalay le khopui hranga Sipai daudal na an la kalpui zela mipui lam po an khongai thlakin an lainat om ta khop mai michina khopuya chuan Sipai opna du lovin kong an zo le a voin February ni som pako tu ka an kong zo chu police ten an not dar tange nge a an no dar ba ka sikul zirtir tu mi pahni telin kong zo huai hot tu me engemaw zat an man bok police lam hian sairok hera mi per an ching hleti an soya michina chau ni lo Rangoon le Mandalay khopui lian lama po police te hian sairok heran chelek na sa hle nia hriat ani nimin February ni som pariat khan mong jo khopui kong zo tu tele police in kara in nial na chuak dewa ma se boina lian tham em a om ta lo hlova voin lama an thoma re done moti nakalayen an beingor le ta so mai voin February ni som pakwa hian anoi tel te meu an fuan khom le ni Mandalay khopui lama po voin thlengin kongzo an la huai hot zel cholkar thumna anita a ma se mi pui lam hi an la ji hut thau mai voina Mandalay kongzo na hian Sipai opna an du lo zialan tirin lemziak le thilker moi timayela ats chi hrang an phau chuak ani thianglim takin kong an zo maya Sipai thu nei tu ten mi pui kong zo an ti boi fo te zanlama in ri grab na thleng fo te an du lo zia an lan tira zanlama hian ngai ngam takin an om thei ngai lo ni in mi pui zinga pakhat chuan reporter te aril amara pura khopuya sarkar department hrang te po an tel ve na sa a voin hian Sipai opna du lo tu te zinga Mandalay police department lama tangin police mi som pakwa CDM lama pakai veta mu turan om le bok Rangoon lampon thok na sa le hlea ledan kong pui chu kong zo inan khat le mup mai ni voina Rangoon kong zo hi sarkar department lamte point an thlop na sa le hle Rangoon kong zo hi voin hian ni som palina anita tukin February ni som pakotu ka Rangoon khopui mini kung lama chuan university zirlai rolin Sipai nena in kung ka ina nei te thil siam reng lei sak lo tur zongin campaign an beile a an fak om hle Rangoon khopuya hian railway lama thok tu te pon Rangoon rail station atanga tanin Sipai an du lo na lan tirin kong an zo na sale hle bok Rangoon lam hian thil ti vel dan an thiam thei khop mai nimin lam khan traffic poina mi hring kal tlang na kal kwal zakin mian zina sa hle maya Sipai lamin dan ang taka an ti chuan ti khania dan huang chunga leng si in thilan ti le ta a voin chuan kong puya thei ni om tak hi an thlowa an char huaya chutiang chuan traffic an ti boi le ni kan hriat angin Myanmar Sipai lal Min Aung Hlaing chuan thu nei na apong lak ni February ni khata tang khan ram chung mun tina Sipai du lo na lan tirin mi pui an boi hlea kan thei ang tokin kan an soi ve fawa
February ni som pasari lama phei kha chuan aram dap tak miwin mipui lamin tran an la a tun thleng hian mun tina ti dan chi hrangin sipai thu nei na an du lo zia hi an lan tir zelani lelama chuan Min Aung Hlaing po hian patling kan ti ta vek ti ni om takin nung tol mai atum lo hle ni na lang bok sipai in thu nei na an lak vele Myanmar ram chunga media lam na thok tu te chuan nek chep na an tok ti ngal tamaya mani deuh khan sipai lamin media conference an siama chuta chuan media thok tu te chunga an ril ruput zo na an siam chu sipai lam chuan media lama thok tu an mani ngein media dan le dun engkim an hriat thu mangin an chang maya chutin khatin kan ti ang kan ti lovang ti engma fel taka soyan nei lo hetia media lama mala tu te din mun ader thon ruk tak riaw atang hian Myanmar rama media in sui khom MPC zinga azat ve deuh tho chu anin sui khom na ta an chuak ta ti voina hriatani MPC a hian media lama thok som ni le paruk zet an oma chung zinga som panga chu an chuak ni in an zinga pakhat u min soi chuan soi Myanmar rama boitak viau nu hian Myanmar Sarkar Bank internet nena thun zom te reng a kholo ta vek maya mi then khat chuan sipai lamin poisa an la chuak zo ti te in an soya ma se hetia bank lama boi chan chu voin hian thu chiang deuh hriatani ta khovela tu ti hriat lo hacker anonymous hacker anti mai ho chuan Myanmar ram chunga dikna le remna alo om le ngei theinan an website an hack sak ti le sipai lal Min Aung Hlaing le athui hroi te po warning an pek thu Facebook mangin anon soi ta lol mai hetia anti hi sipai opna du lova kong zo mi puite ang bokin an du lo zian lan tir na chikhatani thu po an soi bok mani ni lai ni khan Myanmar ram chunga Sarkar Bank te internet manga khoi thei ani to lo ba ka sipai lampoin an website then khat tu te ne mo an lu no thu an lo soi ve to bokani anonymous hacker ten hetia Myanmar website an hack hian engma ti chiatan nei lem lo nia soyania an website hi du a khoi thei mai to lo turin an hack mai ni in le hei hi warning chi khatani thu Australia a RMIT University a cyber security lam mi thiam mat warren chona soi mania kan soita min ko 9 khan akom lama tangin mi te lo fui char kan ti kha sangkhat zakwa somriat le pariat buaina tel to te ba ka tun tuma CDM mala tu te hian mani theina zone thewatanga sipai dodal na lan tir tura mipui an fui mol lain hetiang hian anonymous hacker ten ma an lo la ve ni hi World Bank chairman David Malpass chuan Myanmar sipai ten thu nei na an lak nu hian an thil ti tum vel dan hi uluk taka thli thlaya ngai le zualani atia mase World Bank noi ma lo lak to chu ti zo fel lo ni tur thua soi maro chu World Bank hian Myanmar ram chunga tho tur project ero anei to lem lova tuna project an lo nei mek malak dan tura hian stock shareholder te ngai dan angai chang mek ani Myanmar sipai ten thu nei nan pong lak mai le an political leader Aung San Suu Kyi an man sak mai thuwa le ni tin maya demonstration awm chho char mai chung chang po hi soin stock market holder te ngai dana ni lo zia a soi bok sipai thu nei na an du lova an do dal nan Britain Canada le US te chuan Min Aung Hlaing le sipai thu nei tu deuh te chu engma ti theilo turin an threk to a Japan US le Australia sarkar te hian democracy an nei theina na nor na sa hle bok nimin February ni som pariat khan Belgium khopui Brussels European Union throi tu ten meeting poimo tak mayan na ya Myanmar ram engtin nge kan hremang ti an soi ho na hian sipai lama thu nei tu te hi hrem ni se ti an long rual tlanga tuna hian European Union chuan hrem tur li sa tel te ming le chung mi te ne na in nim nai ho ala kho mek ni in VOA chona soi bok February ni som ni le pani khian European Union ram member foreign minister te in mu khom na a om dona chumi huna tu ngian hrem don ti
ti chian nge an du ni in EU observer chuan atar lang ani British Foreign Minister Dominic Raab chuan Myanmar sipai ten mipui chunga diklo taka thilan tia human rights an palzut na satawangin voin khan sipai te chunga hremna an lekko tran tak thu asoi bok Norway sarkar hi ramte takte ni in khovela mi hlim thei ber te ni na ho tu an ni fowa ramate via ve ti lo chuan Myanmar ram mason na na thei top chua tu ani ve Norway sarkar chuan thu chua siamin human resources an nei that thei na na fin na lam zirtir na konga tran puina an pek tur zong zong an ti top le vek ti asoi Norway hen Myanmar ram hi angai tu ve khopaniang Asia continent ram re thei ber ni mek hi sipai opna hian ati thuan opna sazual hle ang ti in an thlir dan an soya chuwangin a hana direct atran puina hi ti top ni ma sela UN le NGO chi hrang hranga an tho puite kal tlanga tran puina ero an la chhun zom mai thei thu ram dang tran puina lam an ho tu dal inch al stain chona soya ni Norway sarkar hian human resources lama Myanmar mi te tran puinan US dollar million sari le nuai ret chuang peturin nikum sang ni le som ni khan kumintan budget alo duang sa to a mase Min Aung Hlaing sarkar hian adong don lo to pani hi sang ni le som pako khan Norway hian Myanmar ram hi million som thum le pathum tran puina lo peto bok Canada sarkar poina ran pa in Myanmar chungchang an ngai tu ave boka Myanmar sipai lama thu nei tu sipai lulok lok le zual deuh deuh mi pakua te chu an ram chunga engma ti thei to lo turin thu an ti tlu fel ve bok heng zinga hian Min Aung Hlaing ba ka Deputy General Sowin le mia tun u te tin ong san te chuan an hnuaia om sin win te su thut le ong lin dui te po an tel hlomani ti hian Canada sarkar in Myanmar sipai te le an lam tang a hrem te hi mi somnga le pali an tling taphot mai heng ba ka hian ral thuam zot lo tur thu le sum manga tran puina ti top sak tur te po rel bel tur an la nei nul nia soyani China lian zel dodal na na din kuat ram in sui khom kan ti mai US Japan Australia le India te pon video conference manga in biak na an neya Myanmar ramen democracy an nei le nge an du thu te mi puilam thil ti sipain tharum manga achang let mai thin an dem hle thu te an soibok hetianga ram tin in threman tum huai huai lai hian China po atopa chuan aron tong chuak ve ta hlol maya Myanmar ram om dan hi an du dan ani big lo thu anon soi ve ta nge China sarkar thupuang tu pakhat hua chan yin chuan Myanmar chungchang hi kan soi to Myanmar mi puite du dan thopin pol tin te hian an dan bulpui chunga tang nge hian in rem na an zon thei beisei hlomela atia asoi zela NLD sarkar le sipai an pan hian China sarkar chuan thatakin a tho pui thina tuna an ram chung thil om dan hi China du zong po ani bik lo top mai atibok Min Aung Hlaing hian thune na ala ani ringot lova hruai tu poimo tak tak te a hreng zui zela President Women le National League for Democracy hruai tu pisu chi te hi chua zalen vat turin khovel ramten Myanmar general hi an phut na sa a ma se chuan lam farha te siamin voin thleng hian ala chhuwa ta chuang lovani United States chuan Myanmar sipai sarkar hremna hi alekko hmasabera Biden admin chuan sanction chi hrang apuan khum ngal maka Britain sarkar point Myanmar general pathum defense minister mia tun u home affairs minister so thut le a deputy tan line te chu mi hring dikna palzu ta puin nataka hrek na pek alo tiboka Canada point soito angkhan Myanmar sipai ho tu lok pakua zet a hrem ve ta boka sang ni le som pasaria Myanmar sarkar in Rohingya Muslim te en kol dana khovel ram hrang an lawm lova Britain Canada le US chuan Myanmar Army Chief General Min Aung Hlaing hi an lo sanction dai to ni ma se heti han sanction ringot hi chuan Min Aung Hlaing hian aril ruat thak pha don lo ti hi chu chiang reng Solkar ni lai chu mipuiin civil disobedience movement an kalpuya sipai rorel na hnuaia om an du lo thu an aupui huta
ma se mason na eng ma lawm hlei thei ri lo ram hrang point dem na thu han puang tak ma se sanction bak chu eng ma hrem nan pe thei bik si lova Myanmar mipui te hian lai na tom tak zetani hetianga boruwa ka kalzel chuan silai dot epzong om mipui te hi topa chuan a chan chezo ka anding le nge yanga protester te hian sipai te chet ang zela chet an lak ve alangai don ne na lang mipui lam hian silai le ral thuam kengin Burma sipai te han ma chon ve ta se Min Aung Hlaing le ho te hi atlom zo ka an tang ngei dona non violence ringot hi chuan Burma sipai te asiam thadon lo ati thei mai ome in ngai dan theu te po kharon thoula thang chu kuat meeting chuan Myanmar rama democracy tun din le ngei ni se ti in sipai rorel na an thlop lo zia an puanga kuat mingin thut chua an siam ba ka rampali te hian an ma ni rampualin Myanmar sipai te omdan an du lo zian puang ve boka Biden admin hian kuat ram te tho ho na angai poimo khopa foreign minister te hikum tina in muturin rem antitlanga tin rampali atanga official te hi voi khat aya tlem lo in huzia turin an rel bokani China ral la chu hrang na satul tual sia kuat ram te hi chak takan kalangai ni ti chuan pangong cho lam sipai te anin thiar chhuwa chungchang nen hian ti hian han soitai la engwanga China PLA te hi India ram riatanga in thiar chuak du tamai ngen ni ti hi ngaihtuah ngai takani South China Sea lama boruak chuti takina so sang khran lova China hian Myanmar boruak hi a hre thuk hle ni na ngai thei Myanmar ram chunga China sipai te an lu thu kan puang to a hetia India ram ri lama tanga anin nuk dok ta thut mai hi Myanmar lama China hian sipai thon lu belatum ani thei mai angem thil ni thei tur takani February ni som pakwa hian India le China sipai te chuan pangong cho an chua san ve ti Times of India na puang tatlat mai thakwa zet Eastern Ladakh ka rampani sipai te in eparenga an om nuin ata tola in nu do zayan rel ve ta a China hian tum dangane ti achianga engwanga in nu do hi du tathut nge ni hantila tunlai Myanmar ram chung boina nen hian a in zum arin om hleni February ni som khan China Defense Ministry thupuang tu Colonel Wu Gian chuan China PLA ramri depa omte antol nun tur thu hi alo puang to a arhan pain India aphu to lo nuwa ram riatangin sipai tam tak lak chu hi antum ta thutani naktuk February ni som ni hian atum somnan commander level a in biak na India le China hian an nei leang China lam line of actual control moldo muna in biak na hian nei do na ni Indian Army chuan pangong cho ram ri hula tanga anin thiar chuak lai hi video anti chuaka China PLA ten bulldozer manga an omna mun an thiat lai thla po lang bok Indian Defense Minister Rajnath Singh chuan China PLA te hi pangong cho finger 8 thleng an tol hnung don atia Indian Army te hi dan thapa post finger 3 thleng an tol hnung ve bokang Rajnath Singh chuan India ram in chikhat po China PLA te nan lo lo ti in parliament arila Indian Army le China PLA te hian an ram china ve om hun khuar se boin hi om lo mai tur hinia ti chuan kan soitak ang khan China hian chan le wang om lovin asipai te hi atol nun tir ho lawang ti hi INP editor te lam ngai dan ani Myanmar ram chung boina thuk zokin China hi a enroll mai thaya amaro chu hei hi kanan rin dan ania kan rin thu mai ala ni chu